Jani Men Sugih nyeluk jet Kijang. Wih, kenal pesan kenah ne lakar ngedeng mas-masan. Nanging pas nyeluk jet Kijang, cek sang Kijang ngijemang jet ne Men Sugih lantas paede abana kedui-dui ne nganti awak ne telah metatu. Ada katuturan satu Men Tiwas teken Men Sugih. Men Tiwas buko adane iyo mulo anak tiwas pesan. Gegayane tuah ngalih sang ke alase. Ulian hidup ni ane tiwas kadirase bas lakar jakan jani ya tuaro ngelah. Ia diastun ya tiwas nanging solah ni melah. Demen iyo mata tulung jemet maturan lan melaksana nganutin aja agama. Len pesan tekening Men Sugih iyo liung lah tabungan ngelah deposito demen masih menyiliang pipis nanging anaknya gede. Maimboh iyo gemes ngerampak gelah anak yening anak entu tusing ngidang mayah anak pipis ne. Caro janine Men Sugih kasenguh rentenir lintah darat jelis sajan bikas ne sombong demit toren jail tekening anak tiwas. Sedak dino anu ritat kalau Men Tiwasnya kan iyo tusing lah api. Men Tiwas lantas ngojo gumahne Men Sugih lakar ngide api. Mo bang ya tiang ngide api anggon ngidup pangsang gitu. Men Tiwas magluran. Ih, ngujang nyai mai ngide api. Emang umah icangene yayasan tongo sana ngedomang sumbangan. Haruh kanti api nyai singelah amat tiwas nyai hidup manumadi. Dewa Ratu Agung icang subonyakan ngangon kompor gas kletek ces api hidup nyai nu ngangon sang aruh colok gen nyai sing nyidang meli. Inguh icang nepukin cai buko kene. Gitu pesaut ne Men Sugih sado bangras pesu ding jumahan rumah ne. Tiang lakar nyakan mo nanging rumah tiang tusing lapi. Nah kalbang ide hapi kewalo tusing gratis nah. Abang nyai nawang sing ado ne gratis de gumine. Yen ke koto kayang mau banyu mayah tawang nyai. Setonen nyai mulih ngabo api alihin maluwake kutu. Di subane kedas bangaman bonus. Api man ngide tur kaimuhin bas cerong-cong. Oh keto nyen luwung bikasang kan nyai tawang. Keto pesautne Men Sugih. Nya lantas Men Tiwas ngalihin kutune Men Sugih. Dewa Ratu Agung bak sajan kutu desirah ne Men Sugih. Nuju mamo mirip sing taeni wangon sampo aroh pegeriam kutune. Caro mekanti ajak memedi asane yo Men Sugih. Ya diastun keto seleg masih Men Tiwas ngalihin kutu. Mana besik lantas pisah ke pret. Gitu masih taluh kutu neanin neket di bokne kedang tur pisah serot piak. Kan di tengahi maro suwo dia ngalihin kutu. Men Tiwas lantas bange ngide hapi tur upahine bas acorongcong. Di subane Men Tiwas mulih Men Sugih nyiksikin sirahne tur makatan kutu aukut. Kedek sajan basang ne Men Sugih krano man makatan kutu buen aukut.
Kemo lantas iyo ke rumah men Tiwas. Yeh, Nyai jelema Tiwas, toleh nih toleh. Waki man kutu benaukot di tenas sing seken Nyai ngalihin kutu tuh nih cek upah gen kena Nyai. Len subo Tiwas jele gobo kayang tingkah Nyai nih jele. Manya bo, uliang bas wakire. Gitu men Sugih ngomong riktat kalau neket di rumah men Tiwas. Ampura mo, basi subo jakan po. Sengken sedang menahan subo dadi nasi mainang. Nasi Nyai ne angon panyilur. Gitu men Sugih ngomong lantas nyemak nasi men Tiwas apaan mulai. Nyai masih busan ngide hapi tekeneng wake jani sange ne misi api to katage abo kai mulai. Meh jak gronong mah Kijang pakidehan yo men Sugih abo mulai ne ben aroh jeli saja bikas ne men Sugih do. Men Tiwas tusing ngidang ngomong apa. Iyo bengong ningalin tingkah ne men Sugih sambil lango nanang basang ne seduk. Buin manine men Sugih nunen men Tiwas ngopin nebu kang padi. Iyo kejanjian upah bas doang cerongcong. Men Tiwas nyak nebu kang padi ne men Sugih. Nganti tengai maro iyo sud lan bang upah bas doang cerongcong tekening men Sugih. Di subane men Tiwas mulih men Sugih buin malinin bas ne. Tur makatang latah daduo. Kedeg sajan men Sugih lantas ipun ngalih tur nuntut men Tiwas. Yeh Nyai men Tiwas, mulo sajo Nyai tu sing bisa magarapan. Ibi tunen ngalihin kutu tu sing kedas ben Nyai. Jani tunen nebuk padi, ne toleh. Waki man latah ben daduo. Krano Nyai tu sing melah nyemak gai uliang bas wake ne jani uliang. Ken-kenang tiang uliang mo base subo jakan tur makere lebang. Nah entu subo abo mai uliang. Men Sugih meronong base ane meken lebang ke rumah ne. Sek atine men Tiwas ningalin tingkah men Sugih buko keto. Sing kraso ngetel paningalane ngenehang basang sedok uli semengan tu sing misi apa. Jani buin kejailen oleh men Sugih. Sedak dinanu men Tiwas kalah sing ngalih sang lan jukut paku. Sedek iteh ngalih don paku di bet-bete saget teke Kijang kencana. Men Tiwas, apa kalih ditu? Gitu sang Kijang metakon. Men Tiwas maka siap nepukin ado Kijang bisa ngomong. Tumen jani ya luas kalase nepukin beboran bisa ngomong sekadi manusia. Nyah yo. Nya sawira apa keadaan itu Kijang lelekasan Kijang liak keadaan kan men Tiwas. Ya diastun yo jeja ngengsehan masih yo nyautin petakon Kijang kencano nentu ti tiang alesang lan don paku nih ke jero Kijang. Gitu pesaut men Tiwas sado ngejar. Anggon genau ngalih keto. Lakar hadap titiang. Yen ado sisane angin ajeng nih ke jero Kijang. Men Tiwas, lih tuh. Yen nonyang saget payu, apo kalajeng cuma. Patutnya ajeng malu, sisane maro adep. Nah, doto dawane. Niro dot ngide tulung tekening Nyai. Do kadene Niro sigong nah. Nyak Nyai nyeluk jet Niro ne. Ditu ado pubang Niro tekening Nyai. Men Tiwas nyak nyeluk jet Kidangen tu.
maro kedenge limane bek misi emas, misi bungkung, misi gelang, misi kalung, misi giwang, roh megenep sekancan sarwa emas bakatange tekening Men Tiwas. Kenal pesan Men Tiwas, man mas bek buko ketu. Marau kone Men Tiwas ngatur rangsuk semua tekening sang Kijang. Saget sang Kijang subuh hilang. Men Tiwas ngabo masen tu mulih ne. Perjani Men Tiwas dadi anak sugih. Iyo lan pianak ne mah Kijang mah penganggo sarwa bunga rikalo mau belanjo ke peken. Men Sugih iri ningalin Men Tiwas makronyo ngangon emas. Kisi-kisi yo metakon tekening Men Tiwas. Men Tiwas, dijo nyai man emas bak buko keto pasti ngemalingo apa ngadol rago gitu goban nyai ne bocok. Aduh masih naik ngedotin nyai ruh nyai sing lah tabungan sing lah deposito buko wakene pasti subuh panganggo sarwa emas itu ulian ngemalingo. Tuh sajan nyai subuh Tiwas maimuh tingkah nyai ini curah sing mua emas-emas ini boyo lian tiang ngemaling apa buen tiang ngadol rago kene mua ibi tiang ngalesang lan jukut paku ke alase saget teko Kijang bisa ngomong nunen di tiang apa nyeluk jet nih nya lantas tiang maru kedeng jebak iman tiang misi mas mo nak gitu nyen sujatin mo tiang sing ngemaling tiang nak ulian manide tekeneng Kijang kencano di tengah alas semua gitu Men Tiwas nyatuan unuk dibi ninga satuane Men Tiwas buko gitu ngencolang yo Men Sugih mulih lan mepenganggo buko anak Tiwas. Oh iya Men Sugih lantas galasi ternyaru buko anak lacur. Teko lantas sang Kijang lan nakonin Men Sugih. Jatno Tiwas kemudian nyai ditu kerasa krosok apa kalaleh-alen itu. Uduh jero Kijang tiang niki durung ngajong li semangan naruh jak sedok sajan basang tiang awenan niko teh tiang meriki ngalesang lan jukut paku lakar adep lan pipisnya nggon titiang melibas. Aduh titiang jatmu kasengsaran nike titiang meriki ngalih sang ngalih jukut apang wenten adol titiang jero Kijang. Gitu sautne Men Sugih. Lamun gitu nyak nyai nyeluk jet niro ne. Ditu ada pebang niro tekening nyai. Beh maro dingah gitu munyene iki dampi kenal saja natine yo Men Sugih. Yes jani liuman mas yes gitu dikenah ne yo Men Sugih. Jani Men Sugih nyeluk jet Kijang. Wih kenal pesan kenah ne lakar ngedeng mas-masak nanging pas nyeluk jet Kijang cek sang Kijang ngijemang jet ne Men Sugih lantas paide abane kedui-dui ne nganti awak ne telah metatu. Tulung indi tiang jero tiang kapok jero gitu. Men Sugih makuwuk kesakitan neked di pangkunge maro lebange Men Sugih tekening Kijang kencano. Men Sugih tusing nyidang nanan sakit lantas ipun pingsan di pangkunge. Di subane pun ingat lantas megang mulih ne. Mekelo lantas yo Men Sugih ngemasin gelem keras lantas ipun ngemasin mati.
Sampunang lali like, subscribe, lan komentar. Sukses.